All right. Turn your Bibles with me to James chapter 4. James chapter 4. Verses number 13 to 17. James 4:13 to 17, page 1363 in our Pi Bibles. Tonight, I'm going to speak to you on this message I entitled, Acknowledge God in Your Goals and Plans. Let's read all together. What is the title of the message? Acknowledge God in your goals and plans. Medyo naunag-una Daniel. James 4:13 to 17. Basahan tayo ti Ilocano. Go. In kayo ita, da kayo nga agsasao, ita nga aldaw, wenno inton bigat, in kamto ti maysa a ili, ket agnaed kamto ijay iti makatawen. Ket aggatang ken agtagilangko kamto, ket makagunguna kamto. Idinto adi kayo ammo ti maaramid no bigat. Taan niya ti biagyo. Pudno akas lamay sa nga alibungabong, nga iti apagbiit agparang, ket agpukaw. Rebeng yu kumaasawen, no pagayatan ti Apo, agbiag kaminto, ket aramiden minto daytoy, wenno dayjay. Ngem ita, agragsak kayo, babaen iti kinapasindayagyo. Isu amin akastoy apan agragsak, ket isu ti dakes. Ti makaamong arod nga agaramid tinasayaat, ket di na aramiden, daytoy ket basol ken kuana. Apo agyaman kami ti dayting arabii, bendisyonam kadi Apo Dios, dayti mensahe ngayon kami adalan, sapay taagawid kami, nga ti panunot mi Apo, ket agbalin nga nalawag, nga dapat i-consider da ka Apo Dios, kadigiti amin nga plano ken goal mi iti panagbiag. Amok, nga dayti nga mensahe ket timely, nuhan man nga kadagiti kaaduan kada kami, mabalin nga kadakam amin. Timely dayti nga message Apo. Tapnon ti kasta ket ma-evaluate mi no dagiti pampanunuten mi Apo Dios ket usto wenno saan. Strengthen and empower your servant tonight as I preach. In Jesus' name we pray. Amen. Agtugaw tayo amin kakabsat. Go to now ye that say, today or tomorrow we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. That is a business statement. Whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. Tibiyag ababa. Hamo maibaga nga si bibiyag ka pa itong bigat. Sino kada kay ti makaibaga nga si bibiyag pa ito no bigat? Awang makaibaga kada tayo. For that ye ought to say, so nga ibagayo, if the Lord will, we shall live and do this or that. But now we rejoice in your boastings. All such rejoicing is evil. Therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. The title of our message tonight is Acknowledge God in your goals and plans. I did not say include God. I said acknowledge God. Tamabalin nga adu kada tayo, in-include tayo lang ni Apo Diyos. Agplano tayo, kat iramraman tayo lang isuna. Haan kuma. No dekat kadigiti amin nga plano ken addang tayo ti panagbiag, bigbigan tayo isuna. Amin nga addang. Amin nga aramiden tayo. Kuna na ti Bible, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. As an introduction, all unsaved men
are guilty of the sin of independence. Can we all read together? Tulungan dak, agbasa tayo, go. All unsaved men are guilty of the sin of an independence that is leaving God out of their lives. Correct? Idihante pa'y na isalakan, iti biyag tayo, wano iti panunot tayo, kat independent, kahit nangasawan, bukod tayo lang nga panunot, bukod tayo lang nga plano, and we leave God. Hantay yung ikon-consult ni Apo Diyos. Right? No di kat na-set aside isuna iti biyag tayo. Next, everybody read. They planned their lives as if they were going to live forever. Amom na agplano ti tao, agad kaslahan na matay. Di ngamin? Oo, kasla dete, awang pagpatinggaan na tibiyag. Ado digiti agplano nga umatidog tibiyag. Ngam sabali dete yung kakabsat. Plano nga kasla atidog ti panagbiag na. They plan as if they will live forever. Isut makita tayo dito eh. Nga kunanagat agbiag kamto, agnaid kamto, makatawon kamto. Kasla ti amo nagat talaga nga mabayag pa'y nga agbiag. Kakabsat, ipalpalagip ti Biblia kada tayo, nga hantay tingal ti biyag tayo. Agplano tayo, nga kasla mabayag pa'y ti biyag tayo, ngam iraman tayo ni Apo Diyos, kasi isut makintingal ti biyag tayo. Iso nga kuna na di James 4:15, for that ye ought to say, iso nga di dapat nga ibagayo, no pagayatan iti Apo, ket agbiag kami, ket aramidem minto daytoy wenno dayjay. Ulitin tayo. No pagayatan ti Apo nga agbiag kami. Dayjay ti dapat kakabsat nga may isang foundation ti panunot tayo. No pagayatan ti Apo nga sibibiyag kami. You know, dayjay ngamin nga statement kakabsat ket pukawan na ti pride iti tao. Aming nga tao at the pride na kakabsat. Ngem no anak na kanti Apo, mapukaw di jay. So nga kunamon, Apo, no pagayatam nga agbiagak. Sigurado nga tidog pa'y biagyo kakabsat? Sino kada kayo tiyan nag-main maintenance? Sino kada kayo ti awan sakit na? Ano pa nagkunayo at tidog pa'y nga tat biagyaw? Hanamot kayat na nga sawon nga dete lang masaksakit iti kasla dataning ti biag na. Kasi amo ibaga, nasanunat ako na, how do you know nga nasanunat ka? Kaanot na udi nga napangkay nagpa-laboratory kakabsat. Di ba? Ngam uray ibagam nga nasalunat ka kakabsat, still, ti Apo ti makintinggal ti biyag tayo. Iso nga let us acknowledge God, not only in our plan, acknowledge God who is the one in control of your life. That means there is no promise of a tomorrow, except that God is in control of our tomorrow. Oh, iso nga napintas man jay plano tayo, ngam hantay ko magbalin nga napalangguad. No dikat ko na tayo Apo, napintas ti plano, ngam no pagayatam nga agbiagak. Aramideg to itikas toy, wenno itikas jay. Now dati doa nga banag nga masapol nga manotice tayo, iti dayto nga bersikulo. Number 1, it is wrong to exclude the Lord. It is wrong to exclude the Lord. Agasam tayo exclude mo dyan, makinigam ta biyag mo kakabsat. Dalaga nga wrong. Uray ana nga ang gulot pangkit kitam. It is wrong nga agplano ka, nga agaramid ka dagiti banag, nga haan mo nga iraman, unuham mo nga ikonsulta kini Apo Diyos. Umuna, kitaan tayo, no anyat balikas, wenno sarita sao, dagidjay nga mangilaklaksid kini Apo. Let's look at the statement and the words of those who exclude the Lord. First, it is a business statement. Kaadwan nga tao kakabsat, nga i-exclude na iti Apo, ijay plano na, look at their business statement. James 4:13, it says, go to now ye that say, today or tomorrow
we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. The idea ti business kakabsat ket panagrangay. The idea of business is gain. Awan mangrugi ti negosyo, tapno laeng malugi. Amin nga agnegosyo is to get gain. So if you look at it, ti panunot nga aganandar iti kada tao, yan na iti pagsapulak, yan na iti pagbaknangat, yan na iti pagrangayak. Ti kapapanunot kadayjay kakabsat, kathan na nga iraman ni Apo Diyos. God is not a part, God is excluded on that thinking. So nga kada tayo nga Kristiyano kakabsat, it is different. But let's look at this. First of all, future plans without God. Planning the future without God is foolish. Hana mabaling nga agplano ka, nga iset mo ti masakbayan, nga haam mo nga acknowledgen iti guidance ken direction ken ti puso ken panunot ti Apo. Why? Because God controls our today. Anak ko na verse, today, ita, sinot makintinggal ita nga aldaw, ti Diyos. No inala, no kuna ti Apo, alak ti biyag mo itan, awang ka itan. So uray na laing ti plano tayo, ni Apo Diyos ti makintinggal today. So nga dapat agyamang ka ti Apo nga si bibiyag kapela ita. Uray adot problemam, adot parikot mo, adot saksakit mo, si bibiyag ka. Pagyamanam ti Apo at aysot makintinggal tabiyag mo ka. So nga dapat dati nga Kristiyano rin na biing agyaman tay ti Apo. Nga inikkan na tay ti gundaway nga nagbiag ita nga aldaw. Every night, no makariing ka man ng tibigatan, nakaka-bless sa Panginoon nga kunam Apo agyaman nakta si bibiyagak ita. Ngam ana, dagiti unsaved, they are guilty of the sin of setting God aside. Kasla handa bigbigan ni Apo Diyos nga isot makintinggal iti biyagda. Hantay liplipatan deta, umuyo, listen, uray data lang timay sa kakabsat, nga simple ken basic, nga aramidem ti binigat ken ti rabii, dakkel iti epekto na iti biyag mo. Ngano ti bigat, ulitin tayo, anak ko nam Apo, thank you, tainikanak ti gundaway, nga mga ramid, dagiti aramid ko ita nga aldaw. Kasi uray kayat mo ko mga aramiden, kat ammom nga makatulong ti pamilyam, no inana ti Apo tabiyag mon, awan serbi na digita nga plano mon. Hantay liplipatan, basic data, simple data, ngam no basic ko nam, isot pundasyon mo, build your life on that gratitude. Ayan. Not only that, it is foolish to plan the future without God, not only because He controls today, but He controls tomorrow. Anak ko na verse, today or tomorrow. So nga kunam Apo, deti nga planok, yamanak unay ken kano ikanak ti gundaway nga mangipatungpal. Yamanak unay Apo kunam. I believe ti maysa nga dapat character trait nga maadalyo ka dito message si Tangarabi is not only recognizing God, but be grateful to God. Tomorrow, kunana Di ba? So nga kunam, Lord, thank you in advance no ikanak ti tsansa nga mga ramid ka dito nga plano. Amen? Not only that, God is also in control of our travels. We will go into such a city, kunana. Innakto, iti may nga syudad. Innakto, jay Taipei City, kunam. Innakto, ijay Shanghai City, ti China. Innakto, ijay Brisbane. Innakto, kadigitoy, nga luglugar. God is in control of our travel. Kahit nga sa one big-bigam, nga kunam Apo, yamanagken ka, no ikanak ti chance nga makapan ka dito nga lugar, nga plinanok nga papanan. The plan is good, but you need to recognize that God is in control of your life. And if He does not give you that chance, gaputa alam na tabiyag mo, nakat di awan.
So, the thing is, bottom line, let us acknowledge God as in control of our life. Today, tomorrow, our travel. Not only that, He is in control of our time. Continue there a year. Makatawang kam to kunana. So, tenggal ti apo, dagiti tiyempo tayo, dagiti gundaway tayo kakabsat. So, it is right and it is profitable, it is very beneficial, and it is pleasing to God that we recognize God who is in control of our life, nga dagiti today, tomorrow, travels, and our time, let us plan with Him. Now, not only, nga ti makita tayo ka deti balikas dagiti tao nga mang-exclude ti Apo, kat they jay future plans without God. Agplano da nga handa, bigbigan ni Apo Diyos, financial prosperity without God. Notice in the verse, financial prosperity without God. Kung na di jay tao, kat income to, aggatang, kat agtagilako kam to. Anak ko na, we will go and buy and sell. Kung na nakakabsat. Amen. Iso nga, agasam, di plano nakakabsat, aya, income to, agnegosyo, kung na. Oh, agasan nyo deta. So, planuan na ti pa nagnegosyo na, nga awan ni Apo Diyos. Nga di namat iraman. Di namat isangguni kini Apo Diyos. Di namat nga i-commit. Oh, di namat iyasidig iti Apo. Deti nga panagplano na nga panag-prosper financially. Nag-asam neta, buy and sell and get gain. Tapos isumaruno, ti plano na hala nga buy and sell. Ti plano na pa'y get gain. Kwengkwentaan na numanuti, maganansya na. Sino kada kayo kakabsat? Anat may met nga kwentaan, utang uno ganansya. Gasam neta, kung kwentaan nan, numano ti maganansya na. Di kita daduma, utang ti kwentaan na. Di kita mo daduma, bills ti kwentaan na. Ngam isuna, ganansya ti kwentaan na. So talaga nga, financial prosperity, dito turong ti panunot, dito nga tao. Kakabsat kat agpaiso. Kaaduan nga tao. Kasi kung kunay siguro kat talaga nga uray unsaved kat mabalin na mo ti agprosper. Ayan. Taiwan. Taiwan is a very prosperous country. Ngam ti Diyos na ni Buddha. Gasam deta kakabsat? Oh. So nga, kung kakabsat, dinggan nyo, this is a good principle, kaputa financial prosperity. I don't know no ma-relate mo no saan ka, DJ, point ko kakabsat, ngam, iyibkas ko man lakada kay dito nga mindset. No ham mo nga i-acknowledge ni Apo Diyos ti biyag mo, mabalim mo mo't latat rumang ay. Ngam no siyak kansi ka datayo, kay kayat tayo nga ti panagrang ay tay kuma, kadwatay ni Apo Diyos. Hanga ti rimmang ay ka, gaput bukod mula ang kakabsat. No dapat rumang ay ka, kadwam ti Diyos. Kasi pwede kang rumang ay na hindi mo sinasangguni sa Diyos. Look at Taiwan. Taiwan is a very prosperous country. Isungahan na mabalin ako ti China iti Taiwan. Kasi ado ti produksyon ti Taiwan nga us-usaran ti Amerika. Chip. Nagasan nyo deta chips kakabsat. Taiwan ti manufacturing na amin. But if you look at Taiwan, they don't know God. It is a heathen country. You know what is heathen? Sabalit Diyos da kakabsat. Ni Buddha. So ngayon na pa nagpicture ni Daniel ka, yan tay templo da. Their God is Buddha. So kaya't kung i-open ti mind you kakabsat, nga mabalim mo trumang ay, nga hamumat iramraman ni Apo Diyos. Ngam no dapat agrang ay ka, inraman mo ni Apo Diyos. Dapat deta kakabsat, tandaanan nyo deta nga truth yan ta Bible. Prosper with God. Hanga prosper on your own. But okay, let's go back. Naikwakla DJ, kaputan na lagip ko ngamin dito yung financial prosperity kakabsat. Ayan. Oh.
So, to maintain financial without God is false security. To maintain financial security without God is false security. Dete, ti amo adut kwartam tabangkon, iso nga secured ka. Han nga isot makasecure. One, mabaling nga matay ka. Number two, mabaling nga crash the economy. The future is not certain. It is wise nga agsagana tay ti masakbayan. Ngam dapat ni Apo Diyos latta iti pagtalkan tay ti masakbayan. Don't lose your trust and hope in God. The Lord must be the center and primary thing in our lives. Number one, in our business. Dapat ti Apo latta kakabsat, iti sentro dagiti negosyo tayo. Nakasentro mo't lang na Apo Diyos dagita negosyo yo. Ni Apo Diyos mo't laang iti binigbigyo nga owner dagita business yo. Dapat no, the business yo, ti ipanyo ta business yo, God is the owner of this business kunayo. Tano impagkat yo deta, God is the owner of this business. Alakat part na latan, aya, kaputa di pagsasaritaan tayo at maipanggap ti biyag. But speaking of business, no kunam, God is the owner of this business, awan no kat kuskusit ijayan. Ma-maintain no kat integridadan. Tapos no kunam, God is the owner of this business, close ka ti Domingon. At ahan nakukuha ni Apo Diyos deta, ano open ti Domingo. Amin nakukuha ti Apo, close ti Domingo. God is the owner of this business. Dapat di kita negosyo, awan ko mat negosyo tayo kakabsat, nga haan na aprobaran ni Apo Diyos. Amen. Amin nga dapat negosyo tayo, aprobaran ni Apo Diyos. Amen. Damagaman ta kaabay mo, agplan-plano kat negosyo, dapat aprobaran ni Apo Diyos ta negosyo. God is the owner. Pindas deta kakabsat. It will make a difference in all your thoughts. Aming nga panunot mo, di jay iti mang sanitize. Di jay iti mang ano pa ang yukuyok ti Inglesan? Mang screen. I-sanitize na di panunot mo, i-screen na di panunot mo, i-set na pa di panunot mo. Di jay nga simple nga statement, dakkel kakabsat ti epekto naging ka. God is the owner of this business. No awang ngamin DJ kakabsat, kas lahangan ni awan ni Apo Diyos di daily affair di business. Kat remindan nyo mo tano, dadigite kakadwayot negosyo kunayo, no? God is the owner of this business. Awan nagkuskusit dito kasi kukuha ni Apo Diyos dito yung negosyo. Amen? Kan dapat servant tayo amin dito kasi kukuha ni Apo Diyos ti negosyo tayo. Makatulong Alagat haan nga pasat na, DJ talaga nga turong dito yung message. Pagsasaritaan tayo nga di business. God must be the center and primary of our business. Amen? Number two, God must be the center and primary thing in our marriage. Iso na ti dapat sentro dagiti marriage tayo. Kaya't nangasawan, da kayo nga agasawa, agagri kayo iti Apo, ken agagri kayo iti tunggal maysa, nga ti marriage institution ni Apo Diyos. Gaputa institution ni Apo Diyos, gobyerno. Kat gaputa gobyerno, adangarod iti constitution na. So nga dapat ti constitution ti agasawa, Biblia. So nga nilakay, agtulnog di Biblia. Ni bakit agtulnog di Biblia? Kita nyo, God is the center of our marriage. Kat aming nga plano yung nga agasawa, under God. God is not only the center of our business and the future of it, our marriage, but also God must be the center and primary thing in our school. School life, ti pa nagbasa. Da kayo nagbasbasa, kunayo kat, agredwarak to. No, si bibiyag kanto pa Kat deta nga pa nagpuypuyat mo, alis to ka maapit Di ba? Puyat gapot project, gupuyat gapot assignment, puyat gapot ka sa cellphone. Nasapa ka pa yung agreeing, mabanog ka pa yung mapanagbasa. Agasang, santo pela puro cocktail inumam. Dumagas ka ta milk tea. Kitchen mo dito 7-Eleven.
Awaan na nakakabsat. Baka awan pa'y makatawan, naapit kan. Iso nga, kunam, dito pa nagbasam, apo, bigbigan ka, iti pa nagbasak, apo. Oh, hanla nga, you are the provider of my schooling. You are also, sikapay timang preserve ti biyag ko, tapnon, malpaskot pa nagbasak. Nakay ngagbasbasa. And God should be the center and primary thing in our personal lives. So, basic dito nga message ngam ti punto na, i-remind na ka, datay yung hante ko magbiag, nga kasla, datay la tagplamplano, tela bagitay ti kasarsarita tayo, dapat ni Apo Diyos kakabsad. Amen, mga kapatid? Oh. So, of course, not to forget, nga excellent mo ti planning tayo, no? Dapat kadwate ni Apo Diyos. We can also learn planning from there, eh. At maadal tayo nga planning nga principle ijay. Di ba? Anat maadal tayo, the program is well planned. Na-programa na't biyag na eh. Today or tomorrow. It is wise. It is wise nga planuam no kasano nga ispendem iti biyag mo. Haang nga dete, kasla kumanapang ka na grocery, awan lat lista amon. Inka grocery agat adamot listaam. Planuam ti pangigastuam, di kwartam. Planuam ti pangusaram, ti biyag mo. So no ikanak pa iti apo ti 10 years anat priority. No ikanak pa iti apo ti 20 years anat priority. Dito agat agplano kan nga kadwam ni Apo Diyosan. So no agplano ka nga kadwam ni Apo Diyosan, iprogramam ta biyag mo. Kat i-present mo king kuana. Kat kunam apo, dito iti i-present ko nga programa, ti biyag ko. Oh, 39 ako. Ag 40 years old nakton. Palubos ti apo, nagalistot tawan. Kaslahan na mapupuutan. Kat apo, na ikanak pa iti 10 years, manuto tawan ni Kirkan, 21 nanton. Dito pa nagkanta na itay kat agbisbisyon, jay pusok kakabsat. Apo, no ikanak pa'y ititawan, agbiag, pauna yan. I'm so glad, ti pa ng training ni Mrs. ko, agkanta. Grabe. Kas madla pa, barotin kakabsat. Ha? Wow. Nag-special number da EJ, nag-speak ang EJ camp. Tuwang-tuwa yung mga tao doon. Oh Lord, 10 years from now, 21 to dito yung ubingan. So, agbisbisyo na ako nakakabsat, apo, anati dapat nga irwam mi kadeting ubing, anat isuro mi, sursuruan tayo nga maging proactive, maging responsible, ganyan-ganyan. Kasi iprograma mi. Haan nga kaslati ka, digiti tao mo't kakabsat iti na inlubungan, ngaglabas latat tiyempo, ibusen dalat ta nga awam mo't ti, pakainaigan na iti na Diyosan, ken iti eternal, ken iti ministry. They just live their life in pleasure, ibusen da tiyempo da, ibusen dat kwartada, kadagiti kalayawan ti kagustuhan da, nga awamot objective na nga na Diyosan. Awamot objective na nga para ti ministry. Hello? Redeeming the time. Oh, so nga, program your life. Iba ka man ta kaabay mo, iprogram mo ta biyag mo. Oh. Abus, basit lang ang ruti biyag tayo yung kakabsat. Bumatbatit pa yun. Planuan tayo. Program your life. Dagayong ati anak na kat 20s, manulang nga tawanan awan, danto da balayo digitan. Mark my word. Muyo deta. No once katitawan ti anak yo 21, 22, awan danto ta balayo, manulang nga tawanan, awan danton, dagdududwa kay ton. Agsubli kayo dinang rugyanan yung nga dududwa. Oh, ken aso ken pusa ti kadwayon. Kakabsat, awanen. Oh, isu nga tatata dadapay dita, program your life. Nga tatan, hanakas na DJ unsaved, nga ti programa na awan ni Apo Diyos. Puro kwarkwarta lata pampanunutan na. Datayo, puro na Diyos ang ti pampanunutan ti programa ti biyag tayo. Isu na, di unsaved, ti pampanunutan na, buy and sell, get gain. Kas jelatan. Aya, datayo haanan. Ti programa tayo na Diyosanan kakabsat. Panagserbi ti Apo. We have only one life. Spend your life in serving the Lord.
Mulitak di dya, you only have one life. Spend that life in serving God. Awan pagbabawyam, no in busbus mo, tabiyag mo, ti panagserbim ti Apo. Karaman iti pamilyam, karaman ti anak mo. So, ano tinaimbag nga panagbiag? Program your life. So the program is well planned. Ano pa? The place is well planned. Oh, naplano na ti lugar na. The purpose is well planned. So di makunang objective. The profit is well planned. Ananto iti blessing na dito yung aramidek. Hello? Oh. So nga, napintas dito yung kakabsat. Makaadal tayo ka DJ, principle ti planning, tilang difference na ngamin, awan ni Apo Diyos di plano na. Datayo, no i-apply tayo di, principle ti planning na, plus, in recognize mo ni Apo Diyos, di kat nakamaymayat iti outcome na. Amen? Oh, kat ko nam Apo, deti ayan ko, agserbi aken ka, I will make the most of my life. So nga, no the ministry yo, ipanekyot ag ministry. Ipanekyot kakabsat. Ipanyot pigsayo, hanyo amo no manupay ti tawon nyo trabaho ti daga. Kanhamo amo no napigsakan tupay. Iso nga habang napigsaka, habang nga da tiyempom, ipanek mo ti panagserbim kini Apo Diyos. Ada may isa pastor ko na ganyak ide. Alam mo prob ko na pag age 24, age 25 hanggang 45, that's the prime of your years ko na ganyak. Kat ipam mo amin na pigsam itinangayaban ti Apo king ka. Tanog 45 kanton, mangruginton nga ag-deteriorate ta sa lunat mo. Ag-deteriorate ton ta pigsam. Di mon ton maaramid, dagiti dati nga aramidem. Iso nga no ita, kayang pelang aramiden kakabsat, ipammo ta pigsam. Hamu saysayangan ta tiyempom. Kasi dumteng ti time nga uray, marivive to tatarigagay mon, awa mo pigsamon. Amen. Deta kakabsat. Oh, gusto na pela jay. Kahit di jay. Tuloy ito nung maminsan. I hope nga na-encourage ka na challenge kayo. Lord, thank you so much. We only have one life. Help us to be wise by number one, recognizing you in our plans and goals. Number two, redeeming the time because the days are evil. Number three, serve you while we can with all that we have. Apo, agserbi kam kumaapo Diyos kan ka. Every head be bowed, every eye be closed. Mabaling nga ti Apo, adda iti, nang sagidan na iti puso kan panunot mo iti deti nga message. Mai-relate mo inti biyag mo, ti pamilyam, ti masakbayam, ti panagnegosyom. Mai-relate mo deti nga message itang rabi. Wherever you are right now, I want you to pray. Kat kunam Apo Diyos, thank you for this message. Let us plan our future with God. Let us prosper with God. Let us program our future for God. Hanting iset-set aside ni Apo Diyos tibiyag tayo. Ma-appreciate tayo ko itibiyag. Ma-appreciate tayo ko ti Apo itang rabi. Ako na tayo, Apo, thank you. Appreciate ko ti biyag nga daganyak, dagiti opportunities nga ipapaay mo, dagiti blessings nga enjoyin me, ma-appreciate ko ti church nga ayan me, ma-appreciate ko ti pribilehyo nga makapagserbiking ka, ma-appreciate ko dagiti mayad-adal ka da kami nga prinsipyo, ma-appreciate ko ti opportunities, Lord. Oh Lord, thank you for the many opportunities you have given us. And thank you for reminding us, oh Lord, about the future.
It's in your hand. Our life is in your hand, O God. Kat handa ka kumaapo nga iwalwalin, nga tibukod milaeng nga panunot ti kasarsarita mi, no di kat si ka kumaapo iti pagyumanan mi. Lord, thank you for reminding us of wonderful and precious truths tonight from this verse. In Christ's name we pray. Amen.